Mentah kesengi perlok ngatun hang ni apok Don Bosco Square. Haka jaka ba buntam ki ba one score namar bah kini ki jaka babun ki score ki college bat kiwei jaka pule hang ni anong ba Shillong. Kani kadai ka Don Bosco Square bak syait khot kabadon hang ni anong ba Shillong bat kadai ru kawai niki ketem pule ka ba krau tam hang ni po nong ba Shillong kajaka ai jingi kai na kamta kena skor bat kumjuru lagi balik pule haki college bat kiwei haki ni kajaka kaderu kajaka ka buntam labat ong abaya de bat skor bat college namar ang ni po Don Bosco Square ladang ipai kamun bat sekadiang dap stang dak skor bat college sudah mentah kasni ketika sni balong skor tak tahu bayar pun berubah kamtam hang ni po Don Bosco Square man lakilat mi dak kena skor bat kena college hang ni po Don Bosco Square kadon silat arlat lailat saulat berok saulat ladap setang daki kali sudah ki bawan ban puskur bat don rugi balik don kampun hi kene kapur nomor kene kapur ba tangpun ki balik skor lek bat lek kelas katau baya pun berubah ni po Don Bosco Square bat kajing pun ki kena skor apa ya tebat kene kajaka umla syuk banyo daki hajar badaki lakngut kilak ban yait lingba nang kene kajaka namar tang kawai ka skor daki hajar daki hajar ngut tang kawai ka skor di bawan ban yait lingba nang kene kajaka bat kajing don skor tolong ke ba pun hadu kata-kata apa ya bat ha kini kijaka nomor kat sebab hai dap setang skor sudah ha kini kijaka teru ka Saint Anthony haya second skor bat ki Saint Adamon bat ka Saint Mary bat ka Don Bosco bat ki wei bat skor ki ba mla banyo bat banjer kerteng nomor pakilak bun palat montang aton hang ni apo pedang duduk jong kene ka Don Bosco gila bunyi kedai ke Saint Anthony High Secondary School tang kini kublish pun